Adday iti pagsasao at ibiyag ket kaslang panait. No pagtitipunen ida, agsisinimbalod da. Ngem iti panagsisinimbalod da, mabukel da iti agkakapinta sa pattern. Dito'y probinsya saan laeng nga agserbi a metaphor digiti panait. Isuda ti maysa kadigiti mangibagbagi kadigiti talentado nga ima, nga isuda met iti nakatulong ti panagbaknang iti namari sa kultura digiti Ilocano. Tapnon masigurado asaan na mapukaw ti impundar ti naglabas a henerasyon. Nalukatan ti Regional Yarn Production and Innovation Center iti Iliti Vintar, babaen iti panagkaykaysa ti gobyerno lokal ken Philippine Textile Institute iti babaen ti Department of Science and Technology. May proseso dito'y apasilidad digiti maarami de cotton yarn nga isumet iti maaramat kadigiti na duma-duma produkto kas iti may pagpanpanakkel nga abel. As of today po, it's already in operation. We are trying to maximize yung paggamit natin, nabili natin ng halos 4 na toneladang cotton mula po sa Pinili, Ilocos Norte. Nakikita niyo po sa likod yung mga sako ng cotton doon. So we're using that to feed already the machines and the machines will now start to produce the yarns para po magamit na natin at mahabi na natin. Ito po ay capable na mag-produce ng at least 150 kilos of yarns per day. So ang 150 kilos po ay iyarda-yarda na po yan na tela. Ito po ay usually gagamitin for handloom weaving pero nakatuon din po siya dun sa compliance sa uniform na binabanggit ng batas. Malaksid iti job opportunities ang maipaay ti pasilidad kadagiti umili. Makatulong pa'y daytoy kadagiti local cotton farmers, gaputa isuda iti paggapuan ti supply ang maaramat iti panagramid ti organic yarn na isu iti napintas nga usaren dagiti weavers. Alam ko po na nung balik ng pagtatanim ng cotton sa Ilocos Norte, so meron na pong facility na bibili nito. Otherwise kasi dati, bibilhin and dadalhin pa sa Isabela. Dadalhin pa natin sa Maynila. Ngayon, dito na po sa Bidar, Ilocos Norte, ipoprocess yung mga cotton po na yun. Well, of course, preferred natin ng organic. Ang alam mo yung handloom weaving kasi gawang kamay yan eh. So napakahirap na ang gamit mo, synthetic, polyester, di ba? So dapat ang gamit natin natural din. So tugmang-tugma yung proposition natin ng handloom woven at saka natural using cotton. Saan laeng a cotton iti kayang iproseso ti pasilidad, ngem ket ti patipay digiti dadduma nga organic a materyales, kas iti pinya, saba, abaka, kawayan ken pati saluyot. Babaen kaday ti a pasilidad, ad-adda nga accessible ti panait kadagiti weavers, ken manamnama nga ad-adda ang mapaiget ken masuportaran digiti handloom weaving communities ken textile industry, saan laeng nga iti bukod tayo a lugar ngem ket di patipay digiti kabangibang a probinsya. Kabayatan na daytoy iti maikatlong nga RYPIC iti Intero a Pagilian ken isumet ti umuna iti Ilocos Region. Napili iti Iliti Vintar a pakaipatakderan iti pasilidad gapu iti strategic a lokasyon na. Very strategic po because this is I think the closest town to Lawag and the proximity, nakita nyo naman yung kanyang proximity to the main highway, so logistically possible and then we want it to be in the first district of Ilocos Norte kasi mas malapit tayo to access Apayao and Cagayan, itong area po na sa taas. Yung meron naman po kasing facility na nasa Pinili, so hindi na siya wise na ilagay pa sa southern part of Ilocos Norte. Second, ang Vintar po ay walang dagat. Yung sea breeze po kasi might corrode the machines, kaya po mas maganda na hindi tayo mag-move to Masukin or Burgos area. So that's why po Vintar. And of course, Vintar is also strategic to Sarat. Sarat also has a weaving communities. Gaputan na igiddan ti pre-launch ti RYPIC ti panakarambak ti National Science and Technology Week no sa dino nagsentro dagiti kangrunaan nga aktibidad iti syudad ti Lawag na ikan iti gundaway dagiti bisita. Kang runaan yan digiti weavers manipod pa iti na duma-duma a lugar iti Pagilian ang makipagpaset iti pannakalukat iti pasilidad nga agserbi a simbolo iti natibker a siyensya ken teknolohiya ken nabaknang a kultura. Mark Magdirila, Balitang Solid North.